Halor ka thong ban pin ngau thu pai ba ye kru kompen lek penwan ye ka pisa pilan lingba ki kor ki bor kat kum ka juk start paminta ni ka financial literacy campaign for promoting digital finance hakash phau tarik jemang nakalyang ka miglai state rural livelihood society west janta hills ringkat ka jingatari lanka department of economics thomas jones synod college jawai kalashimi ka sin jam ban penlong ye ka ni ka jingpen ngau thu ashnong yalong west janta hills district Hakani kasngi lawan ban pensyai halor katai kapang bakentup ya udi po atam na po katanan NRLM but ue pertu branch manager jangka Miglai Rural Bank Jawai. Wigini ka financial literacy program untuk ang ninis dan kan Islam ada the launch ka state government terus ko lima various agencies kam ka MSRLS itu di MKBC agents kam ka kenal mapok tamne kamu ipi ka financial inclusion ka to ka main priority yang state yang central government we ka financial inclusion to priority yang government ko Islam will include each and every household will man linky with a bank. That each, at least one person from each household should have a passbook with any bank. That's the main purpose of financial inclusion. Wila wakwa ka government wa voro kayong mental ko bank ni bahile kan itu pi bon ki benefits ki walai mlai ki through cash payment. Kamu juga lain cuma. Kan ini lain kita ke DBT, direct benefit transfer, lain kita direct check account. Ni cuma kamu mau tamne hadu ki job card cuma ngana kamu parang join account tu 2007 join apa bank. Hadi por ke job card le cash bagi cek VEC bagi EEC. Kita VEC tu village employment council, ni area employment council. Kini VEC EEC perman program ni apa cedong you distribute ka poisa chaki beneficiaries the bon bagi lapses you am haki por bon bagi lapses ki american frauds na ni ta sia thu wa ka government wa man feasible go ule kami kita encourage ko yang man ki job card beneficiary wai ki account kang wa ka benefit ko yo ki to lat ko chaka account ki kita to ka sole purpose wa yang diha kata job card ha. The purpose itu wa each and every household to link to MG at least one saving account. Each and every household should have at least one saving account with any bank. The finito of financial inclusion, the main purpose of financial inclusion. The limbahan ke financial inclusion, the banks that teman aggressive bagi open money in financial literacy programs. We can even MSRLS through NRLM, NRLM through MSRLS. The year you bermaci pun bagi program bagi cerong you per, cerong you wajib tu cerita lumuriap, itasning, itajelong, cerong you juga di bermaci financial literacy programs. Where ini financial literacy programs wila orang stresi di rural masses di Thailand, cerong gendong pun bagi bro kiwom pe account. Kibru kiwom tip wa tip ki yumut kita ka bank account na ki kinong kendong tak ni krapi hadu kat ni hadu ni kinong kendong ki account for bank to du ni bhag jok ka to pita apart from that tip ki what are the benefits of bank ki services we bank tip ki kita tu jok ka one each for bank one of the passbook kita tu jok ka siap पैसा गिवी kami ni kat ni tanah pun ni schemes kami ni uniform grant tu gi urus pak student kami kita la one ki cepo bank kim tip kita siap पैसा tip ki old age pension scheme du ji ga lepok block tu gi gitulah to du ni bhat ta giwi ki services we ka bank tip ki ta heta chho poi rak ma ka je sedang andu sedang ni bhaile chho betai bi services yang ka bank hap tip chapi basic what is the basic link ko wa em property yang ki pa wa ka bank ko clean students ki ga kamu you timit ke bank ngau kamu bank kamu timit pi kakani timit teman kamu man officially di timit ngau pi kamu pun pi kamu punci ni nya one spot bank kat ni mah kita belum ngau one spot bank timit pi teman officially how do I know you account passbook first and main purpose is passbook
Nikong do nga kapan naman officially related okay through bank account, bank passbook. Bentar apa orang bentar itu kan. Penongkong tak usah tu bagi kata financial literacy. Financial literacy tak mana bagi negara MK ni kecil. Dan kita di components ke financial inclusion, the main to the savings, the transaction, the payment, the saving, the credit, the insurance. Kita to the main components yang financial inclusion. Ila MK ni financial inclusion untuk bon ni di citizen yang di India he berobi. MK umani agniga jingtip cepang ni financial inclusion. Awang inclusion kamu akan bentuk langorok. Untuk ada genang soruyo ya kajing nang jingtip cepang financial literacy. At least biba apa sarkar India giwa bun do tak ki nang kendang. Giwa ginang kendang dan mete giwa do. Tapi nagaliang ke ministry tekar penmik ya gani kenarlem. Mendepan mi ke kenarlem gajingmot yang kenarlem bayi ke thom yang kenarlem ke ye upai di Google yang pi search mo yo tip di gayi krek kam gani kenarlem. Penongkong hi mot kam ong mot heni de emlang budi ni student giba napure. Hawi to economics. Hawi to ke department economics to mot pi kam ki let's say yung kam ki future. Kam ki future yung gayut. Lene kata ka economics kamu no, ye mod at least men kita di group, kita start kita tip, uman kan usai kita tu kan. Kita tu kimen aims, lene kimen thong, let's say you orang pi kami youth lene kita future yang imlang salam ye pi open siang tu wan rak jadi serong di tahu negeri society. Kayiwa pat ni, katam ni ke flex mo. Em gini ki bang, yo gini logo nambah ke Megalia Bank ke MSOS waktu masuk National College. Tapi man ngekam kajing siap men ila mendapat yang kawa yang gini financial literacy. Atau ila first time yo upai mod negalian institution let Islam we team here. Ewe to ni barang orang ki theory le pure wo ki practical se Philip Herha. Tem tam hai I kam ki kena le kam ki youth future yang ke state negeri yang i uman iban kamu uman yang sai gitu kan. Tapi ke financial literacy kamu ada orang MIS i kalian ke SAG yang i jo pence persiap tu MIS santli kinong rin kita. MIS santli kinong rin kita tak pernah kom financial planning, ke WR ke smart saving, ke wise expenditure, kamu ke internal lending. Internal lending ni saya ye pemusnya tu bahwa era pilihan pos apa. Kata dah kita cuy. Itu for insurance and pension. Sebab ini insurance pension nak ni di you sarkar India ni dia launch kita kan ini social security scheme. Social security scheme atau ia po beri India yang imut ang guna bahag performance. Ini kalian ke office ni, kalian kena man ipor. Lah mobilize lah sampu itu kita give kamu akses lene wan cepat itu apa ngai jalan dengan yang ke Department of Economics yang masuk le dapat mendapat i mod dega dispute kampung MDK ke dalam MDK ATM dalam MDK Aadhaar temui itu dari transaksional untuk tetok ke di kemen tu penongkong wan suara saving dan nanti you apply ATM, you apply Aadhaar. What Aadhaar is double payment system ne, AEPS nonggi. Pada tel hadin hambut daw, kami cekidi state po dari India pun dua, you tu pasar kita dengan Aadhaar. Aadhaar is double payment system. Tang wahak map di kapok ke branch yang tu pak. Cucu một cầm đồng ít đau qua si chơi ni, em cam đây cái ATM, qua si chơi ni em cam đây cái ATM, you draw qua sa được Aadhaar. Kan program te, yo Aadhaar yang ile akman ko, security wahap, kamu orang terkat arsilesin yo, mau sam, kamu orang pin nama ATM dengan dan kami ni student mo,
dang pure han rutot dang pure le kan ni de yu nulis nem dem kam account bagi student ni kena terus dang chon apply account atau ile bun ki jingira ko yu yo lang ka account what is scholarship yang ni le through account bagi ne le dem account tem yu yo ka yo to ka scholarship ini to saving to man ki ka kam financial literacy man ke wi kam ka jing sedang jong ke jing tip kam ke jing sedang jong ke jing tip ini kalian yang i kam ka NRM le mun te ju man ki kam pe lagi di program cefil ju le kam ka kerja seni yang kam kerja dulu mun hagat te usna tu bahagi bro kamu dah pi ke saving to man ke jing sedang yang ke jing tip ki bro dewe to ka financial part atau ile ada saving ye le yiแต่plus uju ke saving ada yang kelar saving bun hak step ko lalti aku saving ada yang kelar ni kini kiwa kredit sarkar kredit sarkar ni kat QM ki ganong pom hi em kam ke saving dan minta tu lok tawa apa ke saving yang kian dan ye kule sebab recurring deposit RD account ko hapa iman ke mana minta atau kantam gini kiwa kredit tu lok ki pemlin harga vậy là phần liên ký rằng còn mình đây dọn ra tôi lo lần cái lễ quân treo đây tôi cho nhị một cái đình là một cái chia với em cam này là gì cũng nhọ quá sản rồi cho lòng ba cái một cái step cái basic step thì vật to là đầu tiên rồi to cái này gì thì cam cho là cái này thì cam on cái payment là cái transaction cái transaction sebut nuksa untuk cái transaction di transaction type le một bun maha ki bro iju mana ye man meeting ki bang ju yes nyam de ki bro wa account ju la operate de kan ju la operate ong mem kuasa sebab tekan itu khen ki dorman account de ong biu la ben kam biang bi tu account vi we ji hak du piu renew KYC te kemo to KYC to em kam ha kamu orang know your customer mau hati di atau harga jing tho dan TV dan em di pertut dan em kesankan em di dokumen em you proof ngatok te em ku ye no mi ti betul new master klaim gi kot islam kan orang te mo KYC to em kam ha te hiju por terpat ile hiju por kamu orang em lang ini begini no trong senong yang ke senong long teman jadi emang kita ke account saya bahas penimbiang ki penimbiang lah renew biang ki ni emang awal nadu wan ke job card kenai pi macam sabun bahas dulu mem account hadin wan nadu wan ke job card sedang pun account saya bang wan ki account teman dam krek kam bahas ong bat kam ong saya senong mem krek kam job card bahas dulu ya teman dorman no ong mendejak ke account itu lah kan một công nhiều anh em cam thì cái payment thì cái transaction